probinsya to San Guillermo, Isabela. Hinding gantay mga taga-Kapintas nga Lucano, Patukar. Tay na baketan abalasang gasat na inasinang sangitan taaddakan iti dinaan naramanan idi panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman o nanang saan munton pulos amaramanan tay saba alakatan ni tatang nga imbagla kumanga ap nutang umay kan na ng kuta inta agpasyar ta panaglid-liday mo inta agasan mapanta aduway jay napinta sa lugar kasadyay mo makita tay saba ni tatang ati gayam ni nanang ko adda si ding tilupuna iti bandati nga tuna adda dakkel sugat na napalalo akit tut ko gapu sugat na babasa nakiapa kanu idi isot na wasay da ay nabaketan abalasang gasat na inasinang sangitan taaddakan iti dinaan naramanan idi panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman o nanang saan munton pulos amaramanan tay saba alakatan ni tatang nga imbagla kumanga ap nutang umay kan na ng kuta inta pasyar ta panaglid-liday mo inta agasan mapanta aduway jay napinta sa lugar kasadyay mo makita tay saba ni tatang ato'y gayam ni nanang ko adda si ding tilupuna iti bandati nga tuna adda dakkel sugat na napalalo akit tut ko gapu sugat na babasa nakiapa kanu idi isot na wasay da ato'y gayam ni nanang ko adda si ding tilupuna iti bandati nga tuna adda dakkel sugat na napalalo akit tut ko gapu sugat na babasa nakiapa kanu iti isot na wasay da nakiapa kanu iti isot na wasay da kawitan ni tatang ket nagage malmalem takaruba agdape amin nga uga kamat-kamatin na sariksikam apagtubo idot-dot na tayo kawitan ni tatang ket na unge kumarit-karit sumar sariksi iso ti arik
kawitan kaaruba Kamanukan Texas awan at Russell na Peke-pekelen ni tata Apro-aprosan ni tata Ablo-ablongin ni tata Chay manok na lumabigatan Peke-pekelen ni tata Apro-aprosan ni tata Ablo-ablongin ni tata Tarakin na akawikan Dakit ti ulo kawitan ni tata Adu ti agna kaslakan ko perang Agtartarao lumabigatan Ringin nati sanga kaaruba Peke-pekelen ni tata Apro-aprosan ni tata Ablo-ablongin ni tata Chay manok na lumabigatan Peke-pekelen ni tata Apro-aprosan ni tata Ablo-ablongin ni tata Tarakin na akawitan Peke-pekelen ni tata Apro-aprosan ni tata Ablo-ablongin ni tata Chay manok na lumabigatan Si kantay kapintasan, tanaglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sino katampi na ugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nilakay mo, tiin ka isagsaganaan. Anmet nga tay makibibiyang no isu ti pagragsakam Uray pa'y amin ken kakit na yunam sa ngulikod pa ekstensyonam Angem ko may sardeng mo kuman talakay mo alipliputam Ta isu tinangaklon kanyam idi bardangisit kapailang Ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg At talagarod ken kandi ka payla amarmarnek maulawak sa Mildred Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg At talagarog ken kandi ka payla amarmarnek Si kantay kabaknangan tiladat pagpalpala ilangam 24 oras ka nga online Puro selfie kargana ta timeline Kasano nga tamit tay pamilyam Dimpay pulos ang mapagserbiyan Kasta lang rudan iti ubram Balang kantis kanto pailang Manang kuwad da pay oras mo At anangin day tabiyag mo
Maan anuno nangisit kudil mo, wenno narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno.
anagan ini kaigurutan ta isuti kadakkelan a probinsya ti Pagirian gapu iti hinalawan na isumang pinagkapata dengge ipugaw bundok ken nalingga apayaw ilimigay sa ganda nagado di turista ijay bundok di kabisera na ijay di sentro na may sabit akapintasan dito'y sa malubungan tinagdan ang Cavite rice terraces jay Banawe kakabsat amaday dayaw ikamani kasindayaw tattao jay ipugaw na respeto ken natayaw may sabit a probinsya makuna kalinga nagtitirag iti agungda nalaing dapay agumangsa ilidaday apayaw awan kanuti agtaktakaw agkay wara iti karabaw ngem awan beti mapukaw nupanggit ikay kayo nagadujay handeto no kaya tiyo ti repolyo mountain del ti papananyo napisat apapalasang nagadujay kapangan nupanggit iti kuko mapad kayo ijay buko no minas iti silaw naglawa jay ambuklaw no minas ti patatas mapad kayo ijay bugyas no minas ti balito Pilex palatok ket antamo luminas iti gambang ijay lipantongan kayan no adu ti tattao mas karkarot dito'y bagyo ngem awan kano serbi ti bagyo no awan ti basurero saan yu alip lipatan kay lugar at aluan ta ijay tinagtsamaan bolang-bol ang kaagwaan nupanggit di pagutay man 1680 papanan ta ijay ti pagsasabatan babarukin babalasan ken sa dinuman ti papanam tintero na amyanan awan ti pagdanagang nutang wabas ti pagluganan ay napay ni marigrigat may paspas sa rukigkig maipat patuglag inirog nga bagas tinapagbibiag dinan mabaelanen at tuluyen ti agbiag
saluyot ken marunggay. Pangaldaw, pangmalem, pamigat. Di pa yen makaangot, itinalanitan, siket na dandanin mapugsat. Uping lakay bakit ken agtutubo, agpanunot agagawa, agridridam kayo, angayen yu amin, akabaelan yu, ibangon, kabibiyag ni Filipino. Saluyot ken marunggay, pangaldaw, pangmalem, pamigat. Di pa yen magkaangot, itinalanitan, sikat na dandanin mapugsat. Uping lakay bakit ken agtutubo, agpanunot agagawa, agrid-ridam kayo, angayen yu amin, akabaelan yu, ibangon, kabibiyag ni Filipino. Ay, napay ni Marigriga, may paspas sa rukigig, maipagpatublak, sinturong nantay pairot, 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 sikat na dandanin mapugsot. Sinturon nantay pairot, 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 sikat na dandanin mapugsot. Sikat na dandanin mapugsot. Bagis nan tay nagsisining galot. Ilimiket na suline, panbantay din ka matanawan, isuti kay kayat ko nga pagyanan, naisuti na kaiyanakan. When agpaisong ano agbiyahe kami, aglagto agtaltag tilugan mi, masapul na piksa ti makina, natut kisangat nga kalsada. Ipagnaan kita dongalik kao, gobyerno umay kayo kat tumulong, sama sulbar ti dawat mi, problema mi umay kuma aksyonan. Dakhan at kiti panagyaman mi, opisyales nga agserserbi, adagiti ado nga sakripisyo, mangitumpal
birok iti pundo. Kalsada umaket pumintas, tapnuin kami met mapatas. Di agbiyahe naging awak nakarelax. Hay saan kumamet nga agrigrigat, ngem adamet kiti sa kabasi. Panagduras ka po agsangpet nga project, pantayan tapno saan nga makupit. Tada ito iket pagsayaatan, no adta ti maobra nga libre. At damat timpuyog ti umili, uray no awan ti tangdan mi. At ti tinulong kami matlata, isunga uray at pumanaw. At dantutiin na pagsublian, tamayat nga talaga dito'y ayan mi. Uray no kunada nga adayo, kanayon nga ibagani nanang ko. Anak ko, tim ko maliplipatan, uray no sa dinut pakadanuna. Lagi pen to'y lugar ang nagkapuam, lagi pen to'y lugar ang nagkapuam. Di ka kuman na pinagpaunin, di ko'y balay ni anano mo. Agtayet-tayet day tamatam, tila agdaa makikitam. Natalyaw mo tay nakasakit, nalabaga abrak jay sulit. Dinayaw mo nakapinpintas, original day ta iti kunhan. Sumuno nga aldaw awan
lat udi na uray adan iti anak ta gumarampin at aglalalaki ka gapu iti kinaampiang mo nagsikog kat mamin ado nagtainis to ti anak ta agsasabali ti amada jak nagpulusin pagpagaro at takyam gayam daytoy ulog nailaw anak-anak ki asawa iti sarampiting nga kasking ka balang kantis ka anapeklan nagpuskol unay tarupang kunang kalano kapintasan gumatel ka nagpakudkod ka ragsak day tirik na kas labilit at umay tayag nakaruk atak iti ulbo da panagayag hitag yam-yaman nak nasarakak ti pudno aragsak naidagel inupit nak niya ti makderak asit at tangad jak nagtulusin pagpa